Tengah tray tidak semutui kasur nga kalong kapakumno. Hendray ha kani ka janmit ngasno ban aingo biang sa sisin yo bulay ng buot ng tao. Bulay alam yang bangin la bangin yang ha kani ka por bangin yalum lang bangin singap ya ka kubor kapag ka ka VPP kadang ban ay. Ngayeng ang ni kung usamla ramba na ka 14 Pintor Ungkra constituency. Ngawan na ka constituency kabaki beriw ki ang hana ki don ki artli ki sing. Hendray ngang wat hapo jang ka krem ki sing udon na Daniel. Kidan ki beriw ki baong nga o pia iyang dirpor. Hendray nga ang ipi ba wat Lazarus su balayak lai sini uji su udang penipat yo. But ha kani ka janmit ngawan ha kani ka North Shillong constituency banyalap ipi ya kani ka kubor ka bangadan nganingkong asnongo ibarat adalbat ibalaay nga kani kalat banganwan banganyeng hangni ka jabing jong kasilong bagajabing jong kami kahalia nasno kemen bak nasno sarang hadu kata-kata bangayeng hakani kajabing kum kajabing te kublay siguan barit te kamat kabangadan ban yasa bathia kani kajanmit ngan poy swada kajingkali kapaningkong urang ba ulong ubakumno badan kaknu jat kiramba ha jing sotu jonga dan saujat kiramba beningkong kiramba kibapenya habisnam baar kiramba kur balai kiramba bapenya hakibalang bat pasau uramba kum ukpa jong kayeng kasang beningkong hakisnam kaya ke kamram jong urang ba senang bat kiwe kinong yalam senang urang ba senang udah tau budlun jong ka senang udah mau ubantet ya gabha kanyat jong ka senang babentet ya gabha kanyat jong kibreu kibaim hakat ko senang ka kamram jong urang ba senang ru kadai ba on kmi baan amwan kita kinongwe kiban tombor ya kasinong katao katao katamam jang urang ba sinong urang ba kur kakamram jang urang ba kur kalang ba unlum ya kakur baon penklan ya kakur baon penne pensa ya kakur ba kunjuru baon penne pensa ya kiriti dustur jang kakur kakamram jong ni urang ba kuru kalam ba on khmi ba ya kini ki jaka puta jong kakur on dililam takdor yanuru kata de kakamram jang urang ba kur ninpoy sa haki balang kakamram jong kini kirang ba kibadan haki balang kon ki pastor ki temendasan ki padar ba kiwe kinong saray balang maki kilang utaw musa na benta kini kipara banget ha kabalang lada kipakala kanyalang baro kapalang kan kalam nakatara daw midan kam ya kirishat kibaklan hapo jong kabalang kanang ba karimi ba kajat bendre bat kipara banget bat samra bat tenan bagrang ba kinla bakin yaine ha kanong ren kabakidan bat pasaw kakamram jong urang ba kumukpa jong kayeng kakamram jong urang ba kumukpa jong kayeng kalong kakamram kabakong santam na kakamram jong kinikilang ba baro namar balada uni urang ba ulong ubatulot ulong ubandon kata kajingkit kli bat ulong ubalengkar tanggata kayeng kasam
kan kelem bat kenang kabalengkar Henry ladang dan ya uni kupa jang kayeng ubalang utau rishat ubadan ya kata jingke kle ubadep yiki kun kikti lada udan kakun kenthe uta upersapuren uban wan bencong kaya kakun jeng guru unhap banlong ubat tebril teblay badan ako dan buram bat ubalang kong nauhi unu ukena ubadan ya kata jinglam kamkai un shenran ban yeng markmat bat uta orang ba ubadan ya kajingket kli Henry ha kene kajela jumi minta kajingkeli kalong hatong idang dan mukum kita gerang ba hatol rangi pai sakamon sakadiang idang iimo kum kita gerang ba teng alingo pi habangi pet ya kini kisamla kristan jungi kiabut ya ke BJP ngam sotu balai kiabut ya kan ke BJP syarum seneng nakamon nakadiang haba kitip syai de bakani ke BJP kadai kata balik ben ya kini ki kristan kidan kibala benang MP kata datang ke jing penthame lada datang ke jing penthame to ay ang kata jubab mano belakang yang kata pisah bawan na Rome bawan na will seni po India ato kandai ke BJP lada kini ki beliau ke berasmuskan ha kene ke sarkar BJP kajingkeli kadon kabangan bu ipi kalong pipas na ke institution you lada pipas na ke St. Anthony's pipas na ke St. Edmunds pipas na ke St. Mary's pipas na St. Margaret's pipas na ke Mokar Christian pipas na ke Sinod pipas na ke KJP manu basanya ki omde ki missionary sing ki missionary neseng tau mudi jampi teng amla ben sutu ya kini ki samna ki badang ki samna ki onga oh kini ke BJP kan wanra development ke bakumno kan ya kini ki institutions ha ke kini ke pisah ke bawah nepal lapanan kam bentawi kini ki orphanage bentawi kini ki konvent bentawi kini ki yingduk bagunta tertel omya asu pengawan kita ke jingerap nakadaw jung meni ke sarkar BJP jung hi nakadaw jung meni ke sarkar BJP ha dan mencintai ngadang yo menyongkai ini sister Helen nanti ha telefon iong yang bakmi bon mentari ngiladon ha ke jingma ke bakrau do kata mentai ke ayat kini ki proposal keleng sorong negeri India bagi di ban kano ya kini ki konven hana tang sudan kini ki konven kin sapen kala kristan ya kini ki bomde kristan dapat hak mapi kum kata ke sarkar min yasha bahkan wan hal kani ke jela jumi minta lagi pai sesya ke kongres oh ke kongres minta kat no kale hok hendak ada ni long kita ki bel ki badan kenal ke history jumi kadai ke sarkar kongres kabala pembor ini ki skim khasi jumi ban yeso ke India dai ke sarkar kongres kabala pembor ini ningkong kadai ke sarkar kongres kabala persang menpenrong merawingi kadai kene ke sarkar kongres kabala sela kuno menpentron ni long kita gajat pendrio kabak kelat kloy na kata kadaw ngawan hakani kajamit hakani kajabing jang kasyong ban penkenal ya kajabing jang kani kasyong bangi jang kam no minta bangin represent no daladi yaladi nyimben kan kini kiseng bawan syabang teng ki ong ini kumni hang thia na ladan nu ex MLA baong kumni oh kasur jang ke DDP
kakalan nakaway ka jaka sakaway ka jaka hana hapun to rongkha une unang elam jeng ni ka BBP hana wasdam ban kren sedaka hindi habanang te belai naik keren habanang te belai naik keren minta kini hana kia keren hana oh ban it jet ban rio dan kantang ban keren nak kasih mana beraya tau tak kasih om di bahar Thomas Jones dipendam kami yang ketua mobile benpet yang kecing keren juga mana bertahu yang ketua mobile om di paling dipendam kami ke internet mana bahaya ketua internet om di paling minta pipong sud pipong betul-betul biasa ini mana bahaya ketua sud mana wandra ketua sud jadi om di paling lada bisu ijat benrio ada kata-kata ijat benrio dah kabar mata nado lasai mai pang patun choki lande mencubuana bat ni dangkam mentai kinong yesat an lakata telisnem ni barat ada ber yang marwai ente apo juga assembly penyesat na bentakari pakat menrel karena kini kihespa kibayong kibakot kibasyong nakani ko kaliang kipersang bentelerahan ini berhabang apek kumukun samla kando masnodan habang ini kini kibreo kibapersang bentiet ya kabisa ya baro kisno bakila bentiet ku ya kajingsta dah kapisa hendai kajing sisa balong dah kapisa pila bentiet tang ya kajingbe pemla bentiet ya kajingsta Kena bangkit berjingsta dah kapisah. Bakunta ngayeng rosong ngayeng kami election kibabon kikento kat bomon namar baki snol baki yo ya katala bantento menjem snem nilai ki anti hakmat jok sekretariat lai pilih benai sitayau nilatia antoha surok hendai niatia adu bangin yo ya katala jinjat bat percaya kenika MD Sarkar kadai kejinnya ki kejongi kabaning tong benyo ya kejinjot hendrai yang kampat biang nama bahado kanusian kan nyenet penyasyong kia barang sekretariat hado kanusian kan nyenet penyakaang barang sekretariat ladang kuat dan penkalai kian nidan kam rum apo jeng sekretariat bahkan kenjatno ini diberi kita lerkam apa jeng sekretariat jalade abang yakran biang sepang kekin nidan kam banginan kekin kat no teli kekin nila benang kata kenang ha namar bangidan kam banyasat dalade yade nidan kam bentenan kam kembang dah kini kidalal kini ke parti kiwe jadi kidalal begini kidalal jong kati sarkar mungkin Delhi Dewan seni kipenbit yengi kipenbit di skim repair oh bidan kibong hana balada kemuan ke sarkar BJP ni non on your scheme dengan pensai sepi mentah lada kini ke sarkar India kemai scheme show yengi ingin file dekat referendum bagi orang banyak kuasa banyak daerah pakai India apa keren gini di bapas kelas 10 kelas 8 kajenjar berpersol puluh iki keadaan kalau enggak baik kini kita ngelam jemi nipet ya kami ke BPP nidan yoba Arden bersayangat kun presiden nidan raya barat ada bar ubriyo gibanting menta bilaban ketua live hujat Hendrai pimla tiban proof bilaban keren kapomon hendai kita jingkren jobi kisusakut tangasun bat sisi lawan kita kali air lantri jongpra kita jingkren baru kila petka minta hidangkan yaki beliau
Kibadan ya ka ikhtiar. Belay nga nalajit ya kani ka BPP. Sibon kelikiseng kilawan nado mensensenang nado benajun kila persyang benuan kit yang aku ni kumtai kila persyang dan sisi ngalapan benar dengan election kila sang benuan ai kini jing ai snobha kila wan ben ofena ba mi bon naing election shoot sim beriga pisa syong nohing ha betalapur ngaperkat ngaangga lada kini kibril kila bentong yang haduk kat ni tang bangan syong yang haduk kat ni kitemu bentuk no patba haduk kat ni kitemu bentuk no patba dei harata kanang reng ngawan bak nakut jimut bangan ya chakmat bak mala kasi blay lalana ngampak julit buat jene benek yajing ndai blay man kasi pelila ina kipuani kibril kipelang miting kisukot ina berpensai tanggata kalabian pi mentah dan tan sibenai bangayeng election nadokas ka meeting public meeting kami pulang ningkong kalang arpo jong ubnai Januari ka public meeting khadul kibang ipulang kalang haka arpo jong February tang sibanai tam sisni ne asni hendai piri pagba respon kumno berani pagba respon namaga habau beleng ngit bokta ya bedono ulah bangsa ya bedono jong kiwai rukum jo berani gini gibril respon namaga kisno tu bahkan ni kali baka jad bendrio sungi kalau yang hatmir jong kajima kunta ni nakagals of the People Party ni persyang menyerap langkat sabadan ni persyang melinwan namaga kamde kajingjab jawa kamde kajingjab jeng barat anubat ni kamde kajingjab jeng baadan ndai ada voice of the People Party kajab kade kajingjab jog dikeluat kikti joghu kade kajingjab jong kalawai kikun kikti joghi bat kunjuru ya kalawai kikun kikti jong bunsin ni sitsa pentami bunsin ni sitsa di takdor badan benteng kibril yang oh benteng ni hespa dan kamanora dan bahespa hendai kajing sisa kalong gune pemla babumbe ya kepisah bomhot dah kepisah bomhot pemla bende ya kejingdum dah kejingdum hendai watla kejingdum kalong kebasyir kay haduk kadno nidam kami jinsai batang kendiak bentempe limba ya ketara jingdum but kini voice of the People Party kini ketara jinsai kepada tempe limba ya kini jingdum jom ke corruption kebetulan kini kejelah nikhalia jewi ada ipai tangai kini scholarship juga kenaru kia tu karukom kebedai nila persyang ngamla ban bapak yang minta memakan satu lek ke depan dia bila ban pek kijing pensyai kibala pensyai di YouTube channel bila ada ban pek yang di YouTube channel dengan apa tuang tu kijing pensyai ya kimat rekam hampir pensyai ba kuno kini sarkar ketuk ini minta gini kena samlar kikrumar kimyo kamyo jam syair kat sabakile kila pas KPA KMA terada di PhD hendai kikam kimdan balai amdan kam nasuat kita muksa berut kini ke sarkar ini ke kamsu skun ban pelut ya kini kipisa kini ki festival baper nation senang kat sakor dingka ki pelut kini ki festival banganget dan lepeng dumpi neki bak hambun na hiru piakit kita tiket na benta kani ka festival namar boleh pim snotu te kata ka jintu jungki kelong ka bakumno khatsau kur dingka latangi penonton hok ya kata kapisa na kata khatsau kur nilaban ai kam ai jam ni kina semla kumbakan aspa hadu khatsau spamut hadu tulap ka bashko da dingka sibnai
Henry kini ke sorkar kamle kumta. Boleh kamle kumta. Nama kamsok bentuk lagi di festival. Kisujit ikini gibril. Ben penyiat festival. Kinang intro epi ke cek makata. Piai ngakata. Penyiat festival mati kata. Menopi bang kemen mencuyo dalam festival. Kita pisah ben penyiat festival. Menurut komen, Henry menurut bayar, mangi perkat bahamu pi. Dah ketua pisah berpenangkam lagi di festival. Kadang pisah dulu, pisah zumi. Nanta ada, berpeni pun dia nak bentang betul. Tiap tiket ini mana? Tiap tiket ini mana? Dah pisah zumi, tiap tiket ini mana? Perlu ini mana? Kum katamu kata development kebaki orang baki wanra. Kum katamu kata development. Kita nak kita orang ni, oh ni bukan tu isi bahaya kini kita nong put oh jelasang menentukan dia kau ni wikai, orang ni kini ni, lada kini kita aspa, ada kat saus pa nak kena, kini okam yo jam, ketulak kepas pojar tingkah sibenai, kesisnen kolam silap pojar, naik kini kita aspa, ada kat saus pa nak kena, orang donu kita kena, kita nong put. Orang dulu kita kena kita menang minta kita beli di festival kita kita sakot beli kuai hijau si hijau kita kentil mana kentil kini kita put tem kuno kita kentil man kasem hijau si hijau kita orang hijau si hijau kita orang lelaki orang dah pikir dan lelaki kini kena sama di-replacekan manusia recyclekan ailah diwe boleh hijau si hijau om kata ladaki ai hijau si hijau berkenalu om daerah madan ni percaya ki daerah apa ki ru berkensutu ladaki yo si pojar apa tingka piatan sisen haka sisnan hendaklah ada ai daripada kam ke jam ni dia malah benai kami kata sekolah jaringa sisen ne kami kata sekolah jaringa malah benai seperkat himapi ningkong dan kam berklan ke kebangi kuah ya kini di festival kini kisah kini sorkar kadeban copyright no to kerteng copyright no yang kata kerteng Cherry Blossom Festival Autumn Festival berkiwi-kiwi sisi no copyright lada kiwan kini ki bakwa pentingnya kini ki event kita pensiu tax kini ke sorkar sapenya lada kini kunta ke sorkar kamlut iya ke syuka mai Namar bakani ke Cherry Blossom Festival kemunyong kalau apa nam ha baca dua ke jelar asang menpenangkan yang Cherry Blossom Festival dia baca dua Jakarta penangkan lada pila copyright ni lada pila patent ni kan kerteng kabumut lada kitanya catur kayo revenue ke sorkar Meghalaya kun balong kini ki Miss India ki Miss Universe bat kiwi ladaki penang kami yang betul kerteng hakan kariru kim hapan siutak siya katerai Henry ya kata tolong ke bae hapan pensutu yu patba sisen pensutu namaba ki babun ni na kani gajat perlu zumi ni kam kloi bha bangin kentho nyem kloi bangin syam bangin perkat bangin puson belikan yang beliau perangkumnya keekin kedau belikan cuman keliana lagi keluar dan kentor habaya kan election lu kibun kentor hendai gaong ngalapen krek na benta kita izin kentor para ngalapen krek na benta baru izin kenor nanar bangidan tang kani kelat bagaimana rakyat kejin kelat hakim yang salang idan tang kani kelat bangin yang nebenta kari bagai betul idan tang kani kelat bangin sanjur ya kani kapateng kaban sawan baladang di bakala minta tang kata nilakut Pak ya kani kajabing jong kasulong kajabing jong kaimlang salang Bapin penun kambiang ya kepada jabing ha kerukung kepada nabenta kikun kikti jempi
Bat balay ngawan hangi bangan kasya ni baret adalba kalong namarba ngadon kajingsannya hai baret adalba ngadon kajingsannya hangi April balay ngadon kajingsannya hangi April namarba hangi April wala daki kanno photli kisnem wala hapan yang marway unting uyeng marway kung uniw din bilak bayang wala yaw barat adalbat bon kila kento hendai uyeng bet marway kiba kento matang kento kan sedang kowe kapur bakita kiba kento kin sawan kro bak kene kowe dang BPP kamdei bangkot na tangkat ni namar kaning yang kadang di tangkat jingsang mentang dan kami kibreu ha assembly daladap kibreu ha assembly nilam kam sa kibreu ha KCDC bak ngin pendap ya kini ki assembly bak KCDC namar ba Nidang kam ya kiramba badan kecil kekri nidang kam ya kiramba badan yang tak ikhtiar penonra ya kajingkala minta tang nabas keteriak uladang ipet nabas keteriak nilakkan penkongo yang new chief minister apo dan keteriak pun ai kata enhancement jumi perkat hidupi ladang dan apo dan keteriak ini kilalut lupa kum satai udang bohong ini kumnya udang tunung yang jenis tawang na oh jenis BBP dengan tang kiseng tip ngong petha namar banteng teng udang ruto uni utip ubabut basisian bila butet jenjang punya doang basisian bila butet kaya kapani na sentor dobi kinang desyo tang kimyam desyo kikantin kinday na tang kitertha pintertha atat ha kani ka voice of the people party bako pata jong kani ka not Silong constituency ngagarpa ipi menta kada bidang toyeng kung kadak bangin yang persya ke corruption tuyeng mentang nagi jaka kiba bidan tuyeng bateng ni ahlalan haupra tuyeng jemi mentang kalian kedak bangin yang persya ke corruption ngin persya bangin weng ke NPP ngin weng persya bangin ke BJP ngin weng persya bangin ke TMC ngin persya bangin ke Kongres bak ngin yang persya ba ngin pelo ya kini kistat kibang idon ha kini ke enam salam apa kebetulan kebetulan